سلام عزیز. عزیز تو با جای سلام دادن تقیم رو نگاه میکنی ها؟ نه کنی یک بار بینم؟ عزیز جان تو چی تقیم رو نو دیدی؟ نه کنی کرتات رو بینم؟ کرتا همراه هم نو دیدی عزیز جان؟ آخر من هر روز این کرتا رو ببر میکنم کن. اوی نگاه کن انا این رسم کرتات و انا این تاقیچات عجایب بوده است. ها این رسم نه این صورت است. چی خیلی صورت است این رسم است. نه صورت. رسم گفتم با تو. صورت. رسم گفتم. صورت. رسم. صورت. رسم. صورت. رسم. صورت. صورت. سلام بچه ها. خوش؟ شما چی جنجال دارید؟ سلام معلم جان. و علیکم السلام لولا جان. سلام معلم جان. و علیکم السلام عزیز جان. خوش؟ عزیز صورت های تاقی و کرتای مرا رسم میگوید. من میگویم که اینها صورت هستند نه رسم. نه این رسم است. من میگویم که این رسم. نه اینها صورت هستند. رسم با تو میگویم. صورت. بچه ها جنجال نکنید و بحث هم نکنید. اینها نه رسم هستند و نه صورت. چی خیلی نه رسم نه صورت. اینها چی میگویند؟ همین طور. خوش. چی هند اینها؟ چی هند اینها؟ به این سوالتون به ما چی جواب داده میتواند؟ کتاب. بله کتاب جواب داده میتواند. انا نام کتاب چیست؟ نام کتاب نقاشی. کسی آن را خواند به این سوال جواب مییابد. نقاشی. شما ندید اینم یک نمودی نقاشی است بچه ها. ما در جای حاضر برنامه همان را پیشکش کرده ایستاده ایم که همه یک نمودی هنرمندی با قراقدوزی زیب داده شده است. شما دیدید چه زیبا؟ بله انا تاقی مرا بینه؟ تاقی زیبا. انا کرتای مرا هم بینه؟ کرتای تو هم لالا جان زیباست. این هم یک نمودی هنرمندی است. حتی کاکل های زیبایی هنر لالا جان را نگاه کنید. این هم هنرمندی است. این هنرمندی بسیار قدیمه ما مردمی تاجیکان می باشد. خوش رو میاریم به کتاب نقاشی. خوش خانم. خانه. پس گوش کنید. نقاشی، نقشه‌کشی، هنری آفریدنی نقش محصول ایجادی صنعتکاران مردمی و کسبی بوده. نقش و نگار بدیعی یکی از جزهای خیلی مهمی صنعت آرایشی عملی بوده تاریخ باستانی دارد. یادگاری های معماری و بازیافت های باستانشناسی آسیای مرکزی، حدود تاریخی و امروزه تاجیکستان شهادت می‌دهند که نقاشی در اینجا از زمانهای قدیم آغاز و رواج یافته است. مثلا تصویرهای روی سنگ نوشته ها اساساً از جانب رسامان زمان باستان در بالای کوه و کمر، سنگ ها و شیفت غارها با یک یا چند رنگ کشیده شدند. در آنها صورت حیوانات و نباتات، لحظه های شکار، رزم و بزم، رمزهای مراسمی و غیره انعکاس یافتند. تصویرهای روی سنگ در اکثر حدود تاجیکستان امروزه پیدا و آموخته شدند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان از طرف عالمان تا امروز 50 موضع تصویرهای روی سنگ یافت شدند که 10,000 تصویر را در بر میگیرند. موضع‌های اساسی جایگیرشوی تصویرهای روی سنگ وادی غوند، پنج، بالا آبی دریای برتنگ، نایه‌های شغنان و اشکاشیم، روشان و ونج، راشقلعه و غیره می باشند. در شمال تاجیکستان در مرکز دهه نیگنات حوزه دریای زرافشان باستانشناسان عکس‌های روی سنگی بوزی کوهی، گوسفندان خانگی و سوارگان را دریافت کردند. در نزدیکی دهه واروخ ناحیه اسفره، ناحیه اشت، منطقه فرغانه،
кӯҳи мевағул ё ин ки муғул тасвирҳои рӯи санг мавқеи намоёнро ишғол карданд. танҳо дар водии Фарғона, сарҳади байни Тоҷикистону Ӯзбекистон, зиёда аз 1100 тасвири рӯи санг кашф шудааст. бостоншиносон аз кӯҳи мевағул 50 тасвири рӯи санг пайдо карданд. тасвирҳои нахчир бузикӯҳӣ аз болооби дарёи Сурхоб ноҳияи Аш низ ёфт шуданд. ин тасвирҳои рӯисангӣ аз рӯи вижагӣ, сабк ва бостонӣ будан дар арсаи ҷаҳон мақоми барҷаста доранд. онҳо шаҳодат медиҳанд, ки минтақаи мазкур макони пайдоиши одамони қадим будааст. онҳо ҳамчун манбаи таърихӣ роҷеъ ба ҳунари волои рассомони қадим, тарзи зиндагӣ, суннатҳову эътиқоди мардуми тоҷик маълумоти пурарзиш доданд. тасвирҳои дигаре, ки бо хусусияти фарқкунандаи худ мақом доранд, деворнигораҳо мебошанд. деворнигораҳо тасвирҳо ва наққошиҳое мебошанд, ки бо ранг рӯи деворҳо, шифти иморатҳо кашида шуданд. дар ҳудуди Тоҷикистон ин ёдгориҳои ҳунарӣ тасвирӣ хеле зиёд пайдо шуданд. аз 1603 то милод ороишоти гуногуни девор аз қабили деворнигораҳои манзаравию ҳандасӣ ва сафолӣ дар Тутқавул, Соии Сайёд, Ҷайтун, Пасаҷиктепа, Сиёҳтепа, Тепаи Намозгоҳ, Анов, Саразм, Курукада, Афросиёб, Тахти Сангин, Хулбук ва ғайра боқӣ мондаанд. дар сухт девори хонаҳоро гаҷкорӣ карда бо нигораҳои паргории гиреҳ, гиреҳи чорхона, гул ва шоху барги рустанӣ, ҳайвоноту наботот рамзҳои афсонавӣ ором медоданд. дар деворҳои қасру ибодатхонаҳо расмҳои ҷанговарон, кишоварзон, базмҳои ҷавонону ҷашнҳои маросимӣ бо нуқлу навои расмӣ, созҳои мусиқӣ рамзи мавҷудоти пиндорӣ нигошта мешуданд. расми модагурги капитолии шаҳристон, ки пайкараш ба тимсоли атиқаи худ рум шабоҳат дорад, ҷузе аз онҳост. дар чанд бинои қалъаи Афросиёб Самарқанд, бахусус дар толори дарбори шоҳони сухт асри 7 милодӣ, пораҳои тасвирҳо дарёфт шуданд. дар девори ғарбии толор лаҳзаи қабули шоҳи сухт, сафирони чағониён, Фарғона, Кӯриё ва Чин бо истифодаи ранг, риояи қонунҳои наққошӣ тасвир ёфтанд, ки бо мазмуни ғании худ касро мафтун мекунанд. инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдӯзӣ ва ғайра ба тараққиёти наққошӣ мусоидат карданд. намунаҳои нодири нақшу нигоре, ки дар натиҷаи ҳафриёт аз Тирмиз, Варахша Бухоро, Афросиёб Самарқанд, Панҷакенти Қадим, Хулбук Хуталон ва дигар маҳалҳо ёфт шуданд, шоҳиди ҳунари мустақил ва фарҳанги волои аҷдодони тоҷикон мебошанд. дар асри 8 ва ибтидои асри 9 дар ҳудуди Сухт, Истарафшан ва Чоч мактаби мустақиле бо номи Нуқраи Сухт машҳур гардида буд, ки дар осори онҳо унсурҳои наққошӣ фаровон истифода мегардид. маъруфтарин нақшҳои ҳандасӣ гиреҳи равоқи чорчӯбанд ва ислимӣ буданд. дар нақшҳои ислимӣ на танҳо сохти нақш, балки услуби тасвир аҳамият дорад. баргҳо давоми танаи дарахт буда, аз баргҳо боз шохҳо ва аз шохҳо боз баргҳо мебароянд ва ин равиш беохир идома меёбад. дар ороиши ашё нақшҳои ҳошия, канора ва чорчӯб васеъ истифода бурда мешаванд. ороиши зарфҳои сафолӣ дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ҳанӯз аз асрҳои 3-7 маъмул буд. дар сарпӯш ва дастаи зарфҳо бештар акси ҳайвонот, илоҳа, дев ва ғайра инъикос ёфта буданд. қадимтарин ёдгориҳои ҳунари кандакории тоҷикон дар рӯи чӯб ба асрҳои 6-8 мансуб буда, дар ҳудуди шаҳрҳои бостонӣ
پنجکند و شهرستان یافت شدند. در عصرهای منبعده نقاشی و کندکاری ستون و محراب، دیوار و دروازه، پیشتاق و رواق مقبره و مسجد و مدرسه ها، مثلا مقبره اسماعیل سامانی، مقبره گوری میر، مقبره میر عرب، مقبره شیردار، مدرسه طلاکاری، مدرسه کوکلتاش و غیره رواج و رونق یافت. هنر خویشچینی نیز به درجه بلند رسید. مثلا مناره کلان، مناره وابکند، مسجد مغاک عطاری و غیرها. معماران خشتها را کج و راست با قیره هایش گذاشته نقش های صلیب، تور، چهار کلید و غیره را با وجود می آوردند. آنها از خشت پاره ها نقش های گوناگون تراشیده و قبط دیوار می گذاشتند که آن صفت آرایش را خیلی بهتر می گرداند. نقاشان برای بهتر کردن آرایشات بیناها بیشتر از گیل و گچ و رنگ و بار استفاده می بردند. در عهد تیموریان عصرهای 14-15 شماره زیادی معماران و طراحان، نقاشان و کندکاران، مذهبان و صحافان از شهرهای گوناگون عالم و آسیای میانه به شهرهای سمرقند و بخارا آورده شدند. آنها من بعد در رشد و تکامل هنری بدیعی این منطقه سهم ارزنده گذاشتند. محض در همین دوره نمونه های برجسته معماری و آرایشی در مقبره و مدرسه و مناره ها نقش خود را گذاشت. آرایش مقبره و مناره ها برای نقاشان جوان آموزشگاه های رسامی زمان خود به شمار می رفتند. نقاشان نوآموز از استادانشان هنرهای کندکاری در و ستون، محراب، نقش پرتافتن سقف خانه، تیار کردن رنگ و غیره ها را می آموختند. شاگردان هنگام کار می کوشیدند که در نقاشی از استادانشان گذرند. بنابراین آنها شکل‌های نوی نقش و نگار را پیوسته جستجو می کردند. در نتیجه نوآوری ها وقتی تعمیر و نقش و نگار نمود بیناها از پیشین فرق می کرد. از اینجاست که دیوار و سقف، ستون و در، طاق و رواق مدرسه و مسجدها با رنگ مخصوص زیب و زینت یافتند. اگر نقش و نگار آن دوره سفته و صحیح اجرا شده باشند، در صنعت نقاشی عصرهای 16-17 نسخه های اسلامی و گیره شکل های خیلی مرکب پیدا کردند. در آخر عصر 19 و اول عصر 20 در نتیجه به روسیه همراه کرده شدن آسیای میانه و رواج یافتن مناسبت های تجارتی و اقتصادی، صنعت نقاشی اوج گرفت. در نقاشی عنصرهای گیره، اسلامی، کتیبه، عکس جانوران موقع بیشتر پیدا کردند. با آرایشات گیره پرگار، مداخل، جوک، سه‌کنجه، مربع، شکل‌های درست و نادرستی 6 کنجه، 8 کنجه، ستاره‌های 5، 6، 7، 8، 9، 12 گوشه، 4 کلید، 4 ترک، دایره، مارپیچ، موج، کنگوره و غیره وارد گردیدند. با آرایش اسلامی قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لاله، تاج خروس، نیلوفر، مجنون بیت، گل سوسن، برگ چنار، انگور، انجیر و غیره داخل شدند. با آرایشات نقش‌های جانور شکل، اشکال مرغان، بلبل، طوطی، ثعبه، حیوانات، شیر، آهو، پلنگ و غیره خاص بود. در عمل نقاشان آثار معماری، ظرف‌ها، متا، آلات گوناگون روزگار و غیره محل‌های گوناگون تاجیکستان مانندی و عمومیت به نظر رسد هم در شهر و محل اسلوب خاص نقاشی خود را داشت. قره‌طاق یکی از مرکزهای اساسی استحصال متا محسوب می‌شد. در ابتدای عصر 20 علاچه، نیم شاهی، شاهی و متای پرنقش و نگار ابر قره‌طاق نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن شهرت پیدا کرده بود.
ҳатто дар ибтидои асри 20 нусхаҳои зиёди сӯзаниҳои беҳтарини тоҷикиро тоҷирон аз мардуми маҳаллӣ бо пули сиёҳ харидорӣ намуда баъзан бо мақсади тиҷорат ба хориҷи кишвар мебурданд. дар хуҷанд, истарафшан, кони бодом, исфара, панҷакен дар ибтидои асри 20 наққошии ҳарранга мавқеи намоён пайдо кард. дар давраи тоинқилобӣ намунаҳои наққошии мазкур расиданд ки воқеан шоҳкориҳои ҳунари меъмори наққошӣ ҳисоб меёбанд. қисми зиёди онҳо ба охири асри 19 ва аввали асри 20 мансубанд. дар ибтидои асри 20 инчунин маҳсули филизӣ, сикказанӣ, заркӯбӣ дар мис, рехтагарӣ, маснуоти заргарӣ инкишоф ёфт. марказҳои асосии истеҳсол дар шаҳру навоии шимол ва ҷануби тоҷикистон воқеъ буданд. устоҳои сангтарош, кандакор, гулдуз ва ғайра маъмулан аз тарҳе ки наққошон тайёр карданд истифода мебурданд ва ё худашон нақш мекашиданд. наққошони тоҷик дар эҷоди худ асосан аз рангҳои лоҷвард, кабуд, зард, сурх, сафед, сиёҳ, гулобӣ ва шангарф истифода мебаранд. наққошон ба ҳамвор будани ҷои нақшакашӣ эътибори махсус медиҳанд, чунки ин ҳолат дар ҷолибтар ва пурҷиловтар баромадани нақшунигор аҳамияти бузург дорад. тарҳи нақш, ҳахта, мӯйқаламҳои аз пашми ҳайвоноти гуногун тайёр кардашуда ва рангҳои мухталиф воситаҳои асосии амали наққошӣ ба шумор мерафт. наққошони чирадаст ба дараҷаи устоди амали хиш буданд ки ҳатто бе истифодаи тарҳу қолаб нақшҳои мураккабу ҷаззоб мекашиданд. ҳар гуна нақш усторо қонеъ намекард. масалан, наққош медонист ки нақши барои ороиши сутун мувофиқ барои сақфи хона зебанда нест. баъзан амали як наққошро наққоши дигар иҷро карда наметавонист. ҳунармандони халқӣ бо меъморону рассомони касбӣ дар офариниши маҷмӯъаҳои ҳамоҳангу мавзун ки дар ҳифзи беҳтарин сунъатҳои наққошони тоҷик сам мегузоштанд ҳамкории қавӣ доштанд. аз дигар тараф ин ҳамкорӣ барои ҷустуҷӯи тарзу усулҳои нави таҷассуми фикрҳои наққошон мусоидат мекард. иртиботи миёнаи соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ бештар на дар сохту шакл, балки дар ороишот зоҳир мегардид. масалан, хаттотон дар бисёр мавридҳо музаҳиб, наққош ва муаллифони катибаҳои эпиграфии сохтмонҳои меъморӣ, гулдузиҳо, маснуоти бадиии филизӣ, зарфҳои кулолӣ ва китобу қитъаҳо низ буданд. фаъолияти наққошони тоҷик дар замони шӯравӣ низ идома ёфтааст. наққошони тоҷик анъанаву суннатҳои беҳтарин ҳунармандони гузаштаро эҷодкорона идома дода, ҳамзамон сабку равияҳои навро ба вуҷуд меоварданд. дар даврони шӯравӣ ҳунари наққошӣ дар ҳамбастагӣ бо ҳунари нафис, кандакории рӯи чӯб ва гач инкишоф ёфт. масалан, наққошии қасри арбоб соли 1935 шаҳри хуҷанд яке аз дастовардҳои бузурги меъмории асри 20 тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ороиши чойхонаҳои роҳат, саодат, тарабхонаи тоҷикистон, сақфи театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, сақфи дохили бинои фабрикаи Гулдаст Душанбе, чойхонаи Панҷшанбе Хуҷанд, тарабхонаи Гули Бодом Кони Бодом, чойхонаҳои Ором ва Дилороми Исфара ва ғайра намунаҳои олии санъати наққошии муосири тоҷик мебошанд. наққошӣ инчунин ба шакли намоя як нави лавҳаи наққошӣ ки шакли чоркунҷа ва чоркунҷаи дарозрӯя дорад ва дар сақфу девор нигошта мешавад, бо истифода аз усули гаҷнамоя, баъзан зарҳалкорӣ арзи вуҷуд мекард. яке аз беҳтарин устодони ин жанр рассоми халқии тоҷикистон Мирзо Раҳмат Олимов буд. пас аз соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон наққошӣ шаклу мазмуни нав гирифт
дар наққошӣ суннатҳои гузаштаи халқи тоҷик дар омезиш бо сабки навин истифода мешаванд. бунёди силсила чойхонаҳои миллӣ бо ороиши наққошӣ дар хорух, норак, данғара, бохтар, кӯлоб, исфара ва дигар шаҳру навоҳии мамлакат бо наққошиҳои суннатӣ ба ҳукми анъана даромад. аз ҷумла соли 2010 яке аз калонтарин чойхонаҳои миллӣ дар ноҳияи данғара ба истифода дода шуд. дар қатори кандакориҳои рӯйчӯб беҳтарин наққошони касбӣ дохили биноҳо ва сақфҳоро бо рангҳои мунаққаш дастӣ оро доданд. дар хиёбони исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе дар боғи ҷавонон бузургтарин маркази фарҳангу фароғатӣ кохи наврӯз бунёд гардид, ки дар дунё ҳамто надорад. он дар масоҳати 3 гектар ҷойгир буда 12 толор дорад. сақфҳои чӯбӣ ва сутунҳои азим дастӣ кандакорӣ шудаанд. махсусиятҳои нақшҳо дар он зоҳир мегардад, ки такрори якдигар нестанд. барои офаридани нақшҳои мунаққаш устоҳои чирадаст аз тамоми гӯшаву канори мамлакат даъват шуданд. солҳои охир дар ороиши биноҳои расмӣ ва дигар иморатҳо тарзи нави наққошии қаҳрабоие, ки бештар дар фарш истифода мешавад, маъмул гардид. аз ҷумла ҳангоми ороиши бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, толори маҷлисгоҳи президенти Тоҷикистон, қасри миллат дар нақшҳои қаҳрабоӣ баробари унсурҳои нави наққошӣ, анъанаву суннатҳо ва сабкҳои наққошии гузаштаи тоҷик фаровон истифода шуданд. хуб азизҷон, хуб лолаҷон, акнун фаҳмидед, ки ин чизҳо чӣ ном доштанд? бале, фаҳмидем. инҳо на сурат, на расм, балки нақш ном доштааст. бале, нақш ном доштааст. нақшҳо ин қадар рангорангу зебо буданд. бале. хуш, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба охир расид. ба ҳамаи шумо мо тансиҳативу хониши китобро чӣ мекунем? орзу мекунем. саломат бошед. бобо бошед бачаҳо.